ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. ҷаҳонӣ гаштани Наврӯз бо тамоми арзишҳояш нишона аз таърихи кӯҳан доштани ин ҷашни миллӣ мебошад. Мардуми сарбаланду кӯҳанфарҳанги тоҷик ин ҷашни аҷдодиро бо оғози фасли зебои сол баҳор бо сарҷамъию якдилӣ ва анҷоми амалҳои хайру эҳсон ва оғози кишту кори баҳорӣ истиқбол мегиранд. Абдулҳамиди Назир аз сунату оинҳои ин ҷашни таърихӣ гузориш омода намудааст. ҳеҷ анъана ва ҷашну оине чун ҷашни хуҷастапай ва фархундаи Наврӯз азизу арҷуманд нест. Зеро Наврӯз пайвангари насли имрӯз бо расму оин, арзишҳои эстетикӣ, меҳру садоқат ва анъаноти ниёгони мо маҳсуб меёбад. ҷашни байналмилалии Наврӯз таърихи беш аз 6000 сола дошта аз қадимтарин ва густурдатарин идҳои мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. маънои Наврӯз рӯзи нав аст ва дар оғози соли нави хуршедӣ барпо мешавад. Наврӯз ҷашни фарорасӣ баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор мебошад. ҳамзамон дар айёми Наврӯз мардумон ҷашни баҳорро дар боғу чаман, лаби чашмаву рудхонаҳо таҷлил менамоянд. Наврӯз ин ҷашни баҳор, ҷашни шукуфоӣ, ҷашни зебоӣ, ҷашни эҳёи табиат аст, ки аз даврони хеле қадим аз ҷониби аҷдоди ориёии мо, аҷдоди мустақими тоҷикон ва дигар халқҳои ориёи нажод мавриди таҷлил, мавриди шукӯҳу шаҳомат қарор гирифтааст. ин ҷашн дар баробари ҷашнҳои дигари аҷдодӣ, ҷашни меҳргон ва сада низ як рӯйдоди сегона ҳастанд, ки ба шарофати соҳибистиқлолии кишварамон аз нав эҳё гардиданд. ҷашни Наврӯз ҷашни меҳру муҳаббат аст. ҷашни Наврӯз суннату анъанаҳои хоси худро дорад. қабл аз оғози ин ҷашни кӯҳан занону модарон дар зарфҳо гандум гузошта бо нест задани онҳо суманак, яъне рамзи асосии Наврӯзро тайёр мекунанд. ҳангоми тайёр кардани ин хӯриш занону бонувон шерхонӣ менамоянду орзуҳои нек мекунанд. ин анъанаи ҷашни Наврӯзӣ нишонаи сарҷамъию якдилии мардуми тоҷик дар фазои озоди Тоҷикистони соҳибистиқлол маҳсуб меёбад. Абдулҳамиди Назир, мақсади мақсад, ахбор. кишти картошка дар Тоҷикистон оғоз гардид. интихоби тухмиҳои хушсифат ва риояи агротехникаи парвариш омили асосии таъмини фаровонҳосилӣ мебошад. ҳамзамон дар ин баробар дарёфти усулҳои нави парвариш, беҳтар намудани ҳосилнокӣ ва сифати тухмипарварӣ, зиёд кардани истеҳсол, нигоҳдорӣ, ҳавасмандгардонии хоҷагидорон ва ба ин васила қонеъ намудани талаботи бозори истеъмолӣ бо картошкаи барвақтӣ ба ҳисоб меравад. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. омодакунии замин барои кишт, интихоби тухмиҳои хушсифат ва риояи агротехникаи парвариш ҳангоми кишти картошка бо ширкати мутахассисон ва кормандони соҳаи кишоварзии шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ таъкид гардид. ин тадбири муҳим дар рӯзҳои оғози кишти картошка дар хоҷагии таҷрибавии сумбулаи институти боғпарварию сабзаводкории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон сурат гирифт. дар ин рӯз дар хоҷагии таҷрибавии сумбула дар майдони 2 гектар кишти картошка гузаронида шуд ва ин то охири мавсим ба 5 гектар расонида мешавад. باید زمینی که برای کارتوشکا انتخاب کرده می شود باید پیشینه کشتش از همین اویله، یعنی کارتوشکا یا که از همین اویله نباشه. پیشینه کشت اون باید یونشقا یا که از اویله لوبیادونگی ها باشد. دیگر این کارکرد زمین گفتیم، یعنی تیار کردن زمین برای کشت، هنگام تیار کردن زمین برای کشت پیش از همه وارد نمودن نوری های ارگانیکی و مینرالی در زمینی که برای کشت کارتوشکا جدا می گردد حتمی است. استفاده تکنیکای سوحوی و ریویه مهلت اپتیمالی کشت اساس موفقیت دانسته می شود. علمان سوها اوید به پرورش کارتوشکای بروقتی در شرایط بادگی، پیشگیری از کسلی و ضرررسانهای کارتوشکا و چراهای مبارزه بر ضد آنها، استفاده بری تکنیکای خردحجم استحصال وطنی در کشت، تطبیق دستاوردهای معاصر جهت بهتر نمودن حاصلناکی و صفت کارتوشکای استحصالی و به این وسیله تامین پیشرفت سوها به کشاورزان توصیه ها دادند. در مجموع از 11 نوع تخمه پیشنهاد شده 8 نوع آن منطقه باب گردانیده شده است. باید در منطقه وادگی ایسار اصلا نوعهای بروقتی یا که میانه بروقتی کشاورزی کرده شود که در آن یعنی تا دوره گرم شدن حرارت طبیعت حاصل یعنی جمع آوری کرده شود.
این و دیگر راه‌های پرورش و گرفتن حاصل بلند ضمن مشورت عالمان و کارمندان ساحه در خواجگی تجربوی سنبله اینستیتوت باغپروری و سبزوادکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان تاکید گردید. متخصصان در اساس تجربه علمی و عملی راه‌های پرورش و بلند برداشتن حاصلنوکی کارتوشکا را فهمانیده کشاورزان را برای باری و اگروتکنیکای پرورش سری وقت به انجام رسانیدن کشتی کارتوشکا ترغیب نمودند. نوروزشاه عزیزلو بهادریستان، برنامه اخبار. در ناحیه مومن‌آباد امسال موافق دورنما باید در میدانی بیش از 100 گکتار باغ و 9 گکتار تاکزور نو بنیاد کرده شود. تا امروز در میدانی زیاده از 40 گکتار باغ و 2 گکتار تاکزور بنیاد کرده شده است. در موضع شهر نو پایان ناحیه ساکنان طریق حشر دسته‌جمعانه در میدانی 5 گکتار باغ نو بنیاد کردند. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. در ناحیه مومن‌آباد میدان عمومی باغ 2915 گکتار و تاکزور 885 گکتار را تشکیل می‌دهد که 490 گکتار باغ و 40 گکتار تاکزور آن دوام چند سال اخیر بنیاد گردیده است. در شرایط ناحیه در برابر زراعتکاری، چارواداری، کارتوشکا پروری و دیگر بخش‌های کشاورزی ساحه باغ و تاک پروری نیز مفید ارزیابی گردیده سال سال میدان باغ و تاکزور نو وسیع و باغات کهنه از نو برقرار کرده می‌شود. در اساس برنامه دولتی اوید بر رشد ساحه باغ و تاک پروری در جمهوری تاجیکستان تا سال 2020 در ناحیه باید باز در میدان 200 گکتار باغ و 20 گکتار تاکزور نو بنیاد کرده شود. موافق دورنما از 101 گکتار باغ و 9 گکتار تاکزور در سال روان پیش بینی شده تا امروز کشاورزان ناحیه در میدان 43 گکتار باغ و 2 گکتار تاکزور نو بنیاد نمودند. پرزیدنت جمهوری در پیامشان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید داشتند که حساب زمین‌های بیکار خوابیده و دامنکوها میدان باغ و تاکزور از جمله باغ‌های اینتنسیوی منتظم زیاد کرده شود. با این مقصد با ابتکار مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی و ریاست اداره کشاورزی در جماعت دیوت دیبلند ناحیه ساکنان و اهل زحمت به حشر دسته‌جمعانه برآمده در اساس توصیه متخصصان ساحه در زمین‌های موضع شهر نو پایان با بنیاد باغ نمونوی نیالای درختان میوه‌دهنده شروع نمودند. برای بنیاد باغ مذکور در این موضع مساحت 5 گکتار زمین پر از شدگار خوشصفت برآورده شده هر یک نهال با رعایت تدبیر اگروتکنیکی شنانیده شد. به اندیشه اهل زحمت با چنین طرز آماده کردن زمین برای بنیاد باغ آینده در تامین ذخیره نمی سبزی نیالا و ثمرناک استفاده بردن بین قطار آن مساعدت خواهد کرد. در جماعت دیوت دیبلند شمس‌الدین شاهین و نورالشاه نظرف ناحیه کشاورزان در بین قطار باغ کشتی کارتوشکا و زراعت غلالوبیاگی گذرانیده از این حساب نیز درآمد خوب به دست می‌آورند. در این باغ نو بنیاد موضع شهر نو پایان جماعت دیوت مذکور نیز کشاورزان اقدام گرفتند که در بین قطار باغ نو کشتی زراعت‌های کشاورزی گذرانند. برای اجرای نقشه بنیاد 101 گکتار باغ نو که تا امروز آن به 48 گکتار رسانیده شده است مسئولین نیت دارند که روزهای نزدیک به طور حشر باز در میدان 15 گکتار باغ و 2 گکتار تاکزور نو بنیاد نمایند. برای تامین دورنمای تشکیل باغ‌های نو در خواجگی‌های ناحیه یک چند نوع نیالای درختان میوه‌دهنده و 4 نوع نیال انگور آماده کرده شده است. سال گذشته در ناحیه مومن‌آباد اصحاب میدان باغ‌های سال‌های پیشین و قسما به ثمر آمدن میدان باغ‌های نو استحصال میوه و زیاده از 5700 تن رسانیده شد. با وسیع کردن میدان باغ و تاکزور در 3 سال پیش آمد کشاورزان اقدام گرفتند که برای فراوانی بازار استعمالی تامین کارخانه‌های کارکرد میوه با اشیاء خام و براه ماندن صادرات استحصال میوه را به مراتب افزون نمایند. اعلان گردیدن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی باعث تکمیل انفراساختار در دهات گردیده، همچنین در سمت معرفی موضع‌های سیاحی و احیای هنرهای مردمی مساعدت می‌کند. گزارش خبرنگاران ما. در 3 سال من بعد در دایره تدبیراندیشی‌ها انفراساختار معیشی و خدمت‌رسانی، راه و نقلیات بهتر و خوبتر گردیده، ساحه‌های سیاحی و هنرهای مردمی رشد می‌یابند. به همگان معلوم است که سال قبل در پیام گذشته خودشان سال سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرده بودند و نتیجه یک ساله اعلان گردیدن سال هنرهای مردمی و سیاحی به اثبات رسانید که واقعا هم برای انجام دادن کارهای بزرگتر، کارهای شایسته‌تر باز یک فرصتی اندکی دیگر لازم است. با نظر داشتی انا همین احتیاج در پیام امساله سروری دولتمان در برابری سال سیاحی و هنرهای مردمی رشد دهات همراه گردید که بسیار به موقع و بسیار سری وقتی بود.
мақсади асосӣ аз ин пешниҳод амалӣ гардонидани талошҳои ҳукумати мамлакат ба хотири боз ҳам обод кардани Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи беҳтар намудани инфраструктур, пеш аз ҳама дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмин кардани аҳолии деҳот бо оби босифати ошомиданӣ, бунёду таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ, рушди инфраструктури сайёҳӣ ва инкишофи ҳунарҳои мардумӣ, ба талаботи муосир мутобиқ сохтани сатҳи хизматрасонӣ ва баланд бардоштани некуаҳволии мардум дар ҳар як деҳа ва маҳалли аҳолинишин мебошад. ҳар кадом деҳоти мо як намуди маснуот, як намуди истеҳсол, як намуди касбу кор, як намуди ихтироъ, як намуди пешаи манфиатовари худро қаблан ҳам доштанд ва имрӯз ҳам доранд. ва ана ҳамин эълон гардидани рушди соли рушди деҳот ба он мусоидат менамояд ки ана ҳамин дастовардҳое ки қаблан дар деҳот вуҷуд дошт ин чиз боз рушд ёбад. дар ҳамин замина дар ҳудуди маҳалла, деҳа, марказҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар доираи эълони солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва истиқболи самимӣ аз 30-солагии истиқлолияти давлатӣ корҳои назарраси ободонию созандагӣ анҷом дода шуданд ки аз шароити мусоиду фазои ороми кишвар сокинон ба таври васеъ истифода мебаранд. мавзӯи дигар, дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд бозии ҷавобии марҳилаи плей-оффи ҷами Конфедератсияи футболи Осиё 2019 байни дастаҳои Хуҷанд аз Тоҷикистон ва Аҳал аз Туркманистон доир гардид. Ин бозӣ бо натиҷаи 0-0 мусовӣ ҷамъбаст гардид. аз рӯи натиҷаи ду вохӯрӣ дастаи Хуҷанд рохатро ба гурӯҳи Д-и мусобиқот соҳиб шуд. гузориши ҳамкоронамон. тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.